Pamatian naton ang mga pulonghan kalipay. Abaton naton ang kamingaw han mga pangandoy. Namnamun naton ang katangis han aton puplongon. Dinihawan 05.3 MSFM. Siday ha mga huring han harupoy. Hagada sugad nitak na aton pamamadian ang mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara. Siday nga naggagahin hingugma ug paghingyap. Siday nga ginhuhuringan harupoy dinhihining nga bahin hanaton programa. Siday ha mga huringan harupoy. Nganya nga gabi aton babasahon inusa nga siday nga akon hinimuan iniin naglalaygyayhan na mahiunonghan pagbibiyahi o paglalakaton. An uluhanan siday biyahi. Biyahi. Ang distansya tikang haat pagmata. Ngat hapaghikay ug pag-andam. Inusa nakadupa ngat hahimaya. Ini testigo ug uray nga panigamnan. Kataliwan magbudlay kita masulod, magbubuhat magios para hanig karaon. Usa nga ladawan nga haat kinabuhi, kita nga tanan nagbubudlay kay buhi. Matamis mapait ang tubong paglakat. Kagupong kaguul, hadalan madangat. Akon lasagdon, hini nga pagbudlay, manarinsing hadughan, hulos nga kalipay. Igpapananglit ko inin aton pagbiyahe, pagkabuthan hingyap, nga hadughan hamili. Bisan kunintawon madilatar og maorhi an katumanan nga ginhihingita say importante. Biyahe usa nga siday para haiyo nga tanan nga dinileto naton ibabatian. Siday ha mga huring nga naropoy ha 105.3 MSFM ha mga huring nga naropoy.